kir tu te chi bai ve kule tu na phía cầu sáng xuống trang cẳng kir hậu đô na ate ber changa alam ber klangin cầu sáng na kan zawan kan leng ve kani bibi kina zilai kani a kanin kom na tu na thelo tok kanin kom na jamilan nan da da wa ma la te kan zi china asang chang kan lang china anju sempo ate big lutuk cầu sáng na ka tel veni Israel min ma ngai ka sha Bible min shil si a no bang te a ta kan ni aram no ma mi shwa yang Israel min ma ngai Israel min ma ngai Israel min ma ngai kum qua in Pathian kong shan ril zia le ro pui zia ama thi sen na le din ani a in thiang le se na ta na sia a ayo a khovela da ani kum sangka zako somale pakua tu sang ni som pakua patien rong kalau bol toa kum som ruk rong kalau bol to ni chu tin upa ka ni na po kum som ruk alo ching to ni chu dam lo har san na ka to chang po in patien tan thei to ka chu thin tin zai ye voin li ka tok to a patien ko na zara voin theng yan kala tha jela tin thi ngam yan chung te poina adam chok to long ti khop a nat na yi voi kwa kalau tuar to a nima se patien ni min khong aya dam na chak na min pile thi na chak lo tak chunga har sat na ka to poin ko khan tan lal pa tan ka thokin ka ding nget la tang hei tu na chuan kum somria le pakua kaloni ta a tun kum thara yen ka som ko do na pathian ne na lom tu ka sai molani kalome pathian le a ko san ho zara ko san mei cha ti hianin ko san thazan hnuaya rawngbawlna peng hrang hrang kan thok ve thina kan thupui ber pakhat chu Christian chhungkwa ani a Christian chhungkwa tha nei turin thei top kan chua chung tin te hian ni tin chung in khom neya pathian be theu turin kan indu saka chutiang tur chuan thei top kan chua ma son na po kan hu mek zela hei hi rawngbawlna poimo takle kan ramma mo ani in kan ria a kan lakal pui zel don ani tuna hian kum som nga na golden jubilee kan thleng dona kum thara hian alom na ang te po bial in khom puya te hon na te nein tiang chuan hun man kan tum mek ani tin bu fai tham rawngbawlna hi thei top choin kan thok mek zela bu fai thama po ma kan son zela tuna chuanin bu fai thamana hian kum khata mak ta duai tel tam tak kan thok chua kani tin
ko san mei che ti hianin grupa in siamin sum tuak na hna kong sang kan thok ve a chung kan sum tuak te chu ramthar rongbol nan te tin homa te le mi har sa te damlo na nget tlangpui nan te kan hmanga tiang chuan ko sana rongbol na peng sanga thei top choin kan thok ve thina hei hi ti chhun zom zel po kan tuma pathian khongai na zara ko san mei cha ten ma son dewa ko san huang chunga hian kan rongbol na hi kalpui zel kan tumani Kohhran zai Paul le Christian thalai Paul hi rawngbawlna kalkop tlat ani a Kohhran zai Paul a hian Christian thalai Paul member adu apiang tan tel thei ani KTP akultaya kan telve su sangkhasakwa samriat pakwa kan Kohhran din tira tanga sangkhasakwa samkwa panga kumsare chung malekhania changchiat wanglai takani chungin boi thlak deuh chang oma sela ka incher lova ka chuanga pathian mal som na tak zetani ti ka hria ani KTP hi Kohhran kutke ta na din ani ti kan hria ke ni kan han KTP velai pokhan Kohhran kutke a hian kan tangka em ti hi committee a kan ngai to thina kan budget te kan ena kan activities te kan ena ti chuan Kohhran kutke engchen nge kan tangkai ti kan chhut fo thin tu da hian KTP member ni rual nisi lo ho te hi an van doi tak zetin ka hria an hun lai hian KTP thei topa ni turin ka cha adua kan wanglai kan ti hi KTP kan wanglai hi dam chunga kan chuan lai ber alo ni ti ka chiang e memani Christian thalai Paul hian thil tum mumal tak ania Kohhran kutke ni tura thalai te buat sai konga le Krista chanchin thapuan dar konga thei to pin ke apen thrina tin rawngbawlna konga anin ti sot ton na turin program limom tak tak an hmang thin bok ani
Kohhran pavalai pol tehi Presbyterian Kohhran chhunga pa horol khom na pol ani bera he Kohhran in chet lak tul ani apianga ma lathin ani a adin na alarei lo ang huin tuna po hian Kohhran ban poimo tak ni chove mek ani he pol hi member te po zoi ma son zelin malam pan chuan kal zel ni in alanga chu pol Kohhran pavalai pol chuan in khom na te nei thin a hrang nei ve thinin hei thakhat chhungin thotan ni voi ni na le ato ber a hen in khom na kan nei thina chu kan in khom dan tlangpui te chu sermon in khom te sharing te le pathian faka zai ho te ania a chang chuan zai pol anga Kohhran pathian biak in khoma han zai na te po kan nei thin ani OFC tek Kohhran huanga kan lim mani Kohhran ban poi monitoring kanin chairme kani lali suwa hi mi zong tan ani angin ataksa Kohhran po hi nam chitin reng tan ani a
kan nam dang u nau te ko sana an don tel ve na rem chang ani be sein ko ran chuan masi sangati hi adin ani van khopuya chuan asanga in khom angai to lawanga lalpa fakin hlim takin kan za in kan zai ho to don ani Krista ko shantan kan di